I'm encourage you to make a subscribe on YouTube channel Abam TV. Like, share and comment for chat. Always winners. Kurikira Abami TV. Subscribe. Don't miss now. What's bro? Man reka mubwira se mwana wakangutse mwana. Waje wewe kwifata nk'abahinzi. Kwifata nk'abahinzi kandi byo nagari. Ubwirisha nahuye na nikoze mu mitana niyereza abatana zimfata bitanu byanyu. Nabishyize kuri ku kadege mwana. What type of plane is this? Ngubu ngomba guhita nyina nkagura smartphone yo mu 200. Njyamba asumana kutansubiza mwana. Ko kansubiza mwana. Abyo njya umusubize wowe. Ushaka umusubiza kakaye. Bamereze ikaye n'ikaramu usubize kugira. Igenda ndika. Mwana nakubwiye ngo ngiye nafashe gitanu cyayi. Nereka ku kadege. Mwana sibira ndi kukubwira mwana. Aveta ntuyize. Nese wateretse ku kadege wanyu mugira n'akaga. Oh shit. Anje ndi Avieta. Ngobya mu ngina muri bya Avieta mu biki. Yasere kabanze ngo basi. Kagari nahuzi. Gitifu nakumuzi. Oya mumbareze ni batamu. Nyine gitifu. Gitifu nahuzi. Nasa gitifu na nyine n'ubwo ngajanye nk'uko gisashi kirayisonda kirayica. Wapi na babizi. None se mu mudugudu wanyu na mudugudu mugira kugira ngo bimenye. Nanjye mu mudugudu namukira. Ibaze ko mu masegonda 10 mu 5 yice cya 50. 5. Wabuze no kujya kuryamo imineke ugiye gushyira ku kadege na Avieta suyize mwana. Avieta se ni Avieta ni iki? Mukiri kuba Avieta. Avieta wadutire. Shaka nigene mwanze kujya ibintu byanyu. Kari kira cyata kandi wataye umutwe. Ngafata kugira inama se. Garuka yire tukugira inama karuka. Sha izo namu za gesto kukurana nyukuru wawe. Wa muneke wa bono. Kiba kira cucukura ikidututse. Kare bwa umusore muzi. Kwaje ngo kiba cyangwa itabi neza. Cyangwa kirani igikamba sha. Jesus is Lord. Byaba umuntu. Kirani igikamba si gusa. Ariko reka ubwire. Reka tugende nago tuzana umenyesha dutera byako. Nago twica mu kintu cyane turi ibintu by'iki. On the beat. Purchase your tracks today. Ineza sabira kuko nawe wabe ubu ni kubyina ntikiyaza kiri kwitaro kike uce mu isafuri Jesus is Lord. Ngeze kugira ngo nabonze kuririmba. Ngaye bikorese. Naririmbye abantu barapfa. Koko wasanga ndakagaje rero yica umuzungu ngaririmba twumve. Base muririmbe sambo. Akumana hora. Oye twumve. Subiramo. Nago nabishobora. Uririmba nk'umuntu ugize kwiyahura. Ubuze ugacika. Nago nawe kare. Wewe si kwagiranaga mu Reba nk'iki kizamo Ntabwo uzibazo mfite. Ikibazo nk'ibyo nabizuru. Oya uzi inka y'imfizi. Kugenda igiye kwikubitira akantu bikanga. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biba power. Nabishyize ku kadege. Hora. Byande? Ibyanje. wagira ngo ubwenge barabudashye. Abo uranyumvira mbese dusaba ko tujya winsanganye nabo. Babudashye washyira mu ndobo. Ikiyiko. Bibaze bitese. Ni fresh. Isi adage mukaduhura. Ndaniyo. Wajya muri turi kumwe. Ajya se nyine nakiri. Umuziki wagira ngo gereka kwiyogoshesha mu kwa kari. Ndebere iki gitse. Noneho wumve akomero no kubona zikitu kwiparaga wari kuvide mwishaje. Kiraje nibitazajye n'ibijumba byakuri Yengo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biba power. Ko ni wabajyani nakakara. Noneho aheteto nakyanjye. N'amafaranga aranshikira. Uremera wizera uyu nguyu. Aje kumurira.
Ako ndebera. Impamvu namwizeye natetaga sister we nzi ko nzanakiga naranyima nanyikora ngo nya ukuri iki kibaho kikwiye niki kiranyambuye barakanywa amaraso y'ingurube barakanywa amase Isa n'ikijumba do. N'amasaha y'indobo tuzatwara. na box nzayitwara muri ndiyishuye igenda mani basi se mwahamagariye mama ngo satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho ibiha pawa. niyishuye n'agapira kanashaje usa n'ibibazo bya usa na kisekedi ndaka none se nawe bazakurasara niyishuye mwana wakura bizi ko turi iniga kuganira n'umuntu nawe ntabwo ari ikibazo ikintu kintu nacyo giteye kirasaza aho kubanza kusaza hasi mani babaje mu mwene wanjye barabutwaye mwana reba n'inkweto rekora yambaye ibifogisi gusa mwana wababwiye mwana kadegera kuba Kadege nakamuye nkoma kibana y'umuntu mu gihe nkwa n'inzayisha wabyihoreye ni igisazi siko mwana gisaze wana ntago ari muzima akakarisha n'ifuni hamwe gonye kamba yina mitera gakecu sho kuri inzasa ariko itara gakecu nkaya na mima nakute kakanuza ku rutare amazi kagahita gagira ahubwo muri mwe nta mwisakasa bashaka umuntu wanguriza 10 n'ikina kadege mwana Oye,